umwamikazi w'ubwongereza Elizabeth wa kabiri umaze iminsi 11 atanze yatabarijwe kuri uyu wa mbere. Our hearts go out to the royal family, King Charles and all the family. Nihanganishije cyane umuryango w'umwamikazi Elizabeth, umwami Karoli n'umuryango wose. Tubuze umuntu usize icyuho gikomeye, rimwe na rimwe watekereza ko kukizirwa bikomeye. Perezida Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika yihanganisha umuryango w'umwamikazi Elizabeth. Umuhango wo kumuherekeza wabereye muri kiliziya ya Westminster, umuhango witabiriwe n'abantu ibihumbi 200 barimo abakuru b'ibihugu, umwami abami n'ibikomangoma. Ikintu gikomeye nzibukira ku umwamikazi Elizabeth wa kabiri no kumenya kwicisha bugufi, niba ariko nabyita, ni umuntu wagaragaweho uburyo bwo kumenya kubana no kuba hafi y'abantu basanzwe. Eric Murangwa, umwe mu bahawe umudari n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, amugira umwe mu bagize ubwami bw'ubwongereza. Ikiganiro cyose kiwanyu mu ntara turagiharira umuhango wo gusezera ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wirweho? Tagize mwirwe Veniste. Tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Muri Somalia abagwanyi bashigikiwe na leta barishe aba Al-Shabaab bashika kuri 45, bongera baca imitwe bamwe muri bo. Abantu batatu babibonye babivuze ejo ku munsi w'Imana, mu gihe abanyagihugu bo mu ntara zo hagati bahagurukiye rimwe bafata ibigwanisho kugira abagwanye iterabwoba. Abo ba Al-Shabaab baciwe imitwe ku munsi wa gatandatu inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye mu ntara ya Hiran iri muri leta ya Hirshabelle. Aha hamaze uku kwezi habera imigwano hagati ya Al-Shabaab hamwe n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho y'abanyagihugu ikorana na leta nkuru ya Somalia. Al-Shabaab, umuhari ushamikiye kuri Al-Qaeda, uri kurwana na leta kuva mu 2006. Abanyagihugu bavuga ko Al-Shabaab wongereje ibikorwa byo guturira amazu yabo, gusambura amariba y'amazi banyweramwo, wongera wica n'abasivile ubaciye imitwe mu ntara ya Hiran. Umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati wa Somalia, Ahmed Mualim Fiki, ntiyashimye kugira icyo ashikirije kuri ayo makuru. Washington, ijwi rya Amerika. Ku mugabane wa Buraya, ishiramwe ry'abagira neza ryo muri Espagne Open Arms ryaratabaye abantu 372 bariko barondera kujabuka mw'ibahari Mediterane kugira bashike ku mugabane wa Buraya bari mu bwato. Iryo shiramwe rivuga ko yatoye umwe yapfuye yishwe n'abakora ibikorwa byo kubafasha kujabuka babasabye amafaranga. Amakuru kuri Ukraine ryo ku munsi w'Imana yari mu bikorwa byo kuzura abahambwe bapfiriye mu ntambara mu gisagara ca Izium no mu bindi bisagara byo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine byahora mu minwe y'abasirikare b'u Burusiya. Umukuru w'igisagara ca Izium, Valery Marchenko, yabwiye ibimenyesha makuru ko ibisigarira by'abo bantu byaciye bitwagwa mu gisagara ca Kharkiv. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ku munsi wa gatandatu ko hatowe ivyemeza bishasha ko abasirikare bishwe muri ico gisagara ca Izium babanje kuborezwa igufa. Abategetsi ba Ukraine bavuze mu ndwi iheze ko hatowe ibiziga by'abantu 440 by'abasivile bahambwe mu kinogo rusangi kimwe. Uburusiya kandi ntaco buravuga ku binogo rusangi byahambwemwo abo bwagirizwa ko bwishe. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa mu yandi makungu, muri Afghanistan ishiramwe mpuzamakungu ONU ryarongeye gusaba rishimitse iyugururwa ry'amashuri yisumbuye y'abakobwa muri ico gihugu. ONU yavuze ko ari biterasoni nibara kubona amashuri yisumbuye y'abakobwa muri Afghanistan akwije umwaka yugawe. Hari nk'irigenekerezo aho mu mwaka uheze, inyuma y'iminsi mike abatalibani bagarutse ku butegetsi,
bafata ingingo yo kugurura amashuri yisumbuye yiga ko abahungu gusa. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze ubushikiranganji bw'inyigisho muri Afghanistan bwaruguruye ay'abakobwa nayo, ariko abategetsi b'abatalibani bayugara inyuma y'amasaha make cyane yuguruye. Urakoze Aloise Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri umaze iminsi 11 atanze yatabarijwe kuri uyu wa mbere. Umuhango wo kumuherekeza urabera muri kiliziya ya Westminster, umuhango witabiriwe n'abantu ibihumbi 2 barimo abakuru b'ibihugu, umwami w'abami, ibikomangoma ndetse n'abami. Umuhango ukurikiranwa kandi n'abantu ibihumbi n'ibihumbi mu mujyi wa Londres. Abandi za miliyoni kurikirana kuri televiziyo za rutura zashyizwe mu mijyi hirya no hino mu gihugu. Abandi bagera kuri miliyari 4 mu isi yose nabo barakurikira uwo muhango. N'umuhango wo gutabariza umwami ubereye muri iyo kiliziya nyuma y'imyaka 262 wa nyuma wahabereye mu mwaka w'1760 hatabarizwa umwami George wa kabiri. Mu bakuru b'ibihugu harimo perezida wa leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden wifatanije kuri iki cyumweru n'abandi bari baje gusezera ku mwamikazi Elizabeth. Our hearts go out to the royal family, King Charles and all the family. Nihanganishije cyane umuryango w'umwamikazi Elizabeth, umwami Karoli n'umuryango wose. Tubuze umuntu usize icyuho gikomeye. Rimwe na rimwe watekereza ko kukiziba bikomeye, ariko nk'uko nabibwiye umwami, umubyeyi we azaba ari kumwe nawe igihe cyose. Ku baturage bose b'Ubwongereza twifatanije namwe kandi mwagize amahirwe yo kugira umwamikazi mu gihe cy'imyaka 70. Perezida Joe Biden wa leta Zunze Ubumwe za Amerika asezera ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri yihanganisha umuryango we. Umwamikazi Elizabeth warumaje iminsi 4 asezerwaho n'abaturage be, aho yararuhukiye mu cyumba kigari hafi y'ingoro ya Westminster. Yahavuye yerekeza muri kiliziya ya Westminster. Umugogo we utwawe ku kitabashwa cyakurwaga n'abasirikare b'abasari 142. Ni kitabashwa cyakoreshejwe bwa nyuma. Umwami George wa gatandatu se wa Elizabeth wa kabiri yatanze. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza Henry Ridgewell arasubiza amaso inyuma ku buzima bw'umwamikazi, umwe mu bakuru b'ibihugu bubashywe cyane ku isi. Eloge Wirikaneza. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni umwamikazi benshi mu banyagihugu b'Ubwongereza bakiriho uyu munsi bamenye. Azwi nk'icyitegererezo cy'igihugu ibihugu biri mu mugambi bwiwe hamwe n'umuryango wa Commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Yikwegeye ko yigarurira inkomezi n'inyifato y'Abongereza imbere y'uko anamenya y'uko azohava umwamikazi. Mu mwaka w'1947 ahimbaza imyaka 21 y'amavuko yatanze ibiganiro ku mbonesha kure avuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze y'umugabane wa Buraya mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi canke burebure buzobitangira bunitangira inda yacu y'ingoma ihambaye twese dukomokako.
uwo mwaka nyene yabiranye n'umushikirangoma Philippe yavukiye mu gihugu c'Ubugiriki. Ku myaka 25 Elizabeth yaroye ku ngoma inyuma y'urupfu rwa Samuvyara George wa gatandatu. Yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga 70, umwanya yagabishije ku kaga ko gutankanuka ivyiyumviro vya kera mu gihe himakazwa uturusho tw'ivumbura rya none. Ubwa mbere yandika ku rubuga rwa Twitter hari mu 2014. Ni ibintu bikatagezeho. Yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi. Umwanditsi akaba n'umusesanguzi w'izibwami Richard Fitzwilliams. nk'umukuru wa Commonwealth umwamikazi hari ibyo abazwa bya kera ni nk'akahise kagoye kwiyemeza kuko uyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoroni. Ku byerekeye umwamikazi wibaza ubwitange bwiwe ku muryango. Umwamikazi Elizabeth yaserukiye Ubwongereza mu bucuti n'abo bose bari bafite indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge, ubungane na demokarasi mu buntu, ahangana n'abatabikoze. Umwamikazi ntiyari abuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite. Bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe vya none, isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'umwongereza rihita gisi. Urupfu rw'umuganwakazi w'icamamare Diana kabaye akaryo ku bamurwanya kumwagiriza ko yigize ikizeze yankabwira ico akoze. Aho yagira ico abwiye igihugu hari mu kuri kwinshi. What I say to you now as your queen and as a grandmother. Ibyo ndababwiye ubu nk'umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye ku mushaha. Icya mbere nshaka kubaha Diana ubwanje. Yari ingabire idasanzwe nka kiremwa muntu. Umubano umwuzukuru wiwe umushikirangoma William na Kate Middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cyane. Igihe umushikirangoma Harry yabirana n'umukinyi w'ireresi w'umunyamerikakazi Michael, Elizabeth yari ku isonga ry'umuryango uboneka nk'ujana n'ibihe warurangiranwa wagutse kandi uzwi n'isi nzima. Ariko hari ibihe bibi biwurindiriye. Umuhungu we wa kabiri umushikirangoma Philippe yakoze ko amatohoza ku migenderanire afitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana. Harry na Meghan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ivyagiriji vy'amacakubiri yafatiye ku rukoba. Urupfu rw'umushikirangoma Philippe umugabo wa Elizabeth mu 2021 rwasize igicapo gihoraho. Umwamikazi yifashe igandaro mu gihe ikiza c'umugera wa virusi ya corona cariko kirandagata mu ihanga ryiwe. Mu kwa cyenda yemeje umushikiranganji wa mbere agira 15 wo ku ntwaro yiwe igikorwa ca nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro. Umwamikazi Elizabeth n'igihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutura byo ku isi, ikiraro hagati ya kahise k'ubukoloni bw'Ubwongereza na kazoza k'ico gihugu nk'umufatanyabikorwa mu zitandukanye cyane rwose niyo yavukiyemwo. Agendera Ubudagi mu 2015 yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya. In our lives, Mr. President, we have seen the worst. Mu buzima bwacu nyakubahwa perezida twarabonye amahano ariko kandi ni byiza ku mugabane wacu. Twariboneye ko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cyane kugira ngo tugume inyungu z'inyuma y'intambara y'isi. Mu mugenzi wa cyami mu Bwongereza yo Elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamurarwa biwe. Mu Bwongereza barazwe butandukanye bikomeye hafatiwe ku bitigiri by'abantu, imico n'ubutunzi. Mu isi yahindutse nk'ikigwati iri mu vyumvira indiri akazi kabo ko kwerekana igicapo c'ubudahangarwa si yororo. Umuhango wo gutabariza umwamikazi Elizabeth witabiriwe n'abategetsi bagera kuri 500 barimo abakuru b'ibihugu, abami, umwami w'abami n'ibikomangoma baturutse ku migabane yose y'isi harimo na Afurika. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari n'umukuru w'ibihugu 14 bigize umuryango wa Commonwealth. Uyobora muri iki gihe perezida w'u Rwanda Paul Kagame yifatanije n'abandi kumusezeraho. Hari n'abandi bakuru b'ibihugu Nana Akufo-Addo wa Ghana, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Faure Gnassingbe wa Togo, Ali Bongo wa Gabon, Suluhu Hassan wa Tanzania, Perezida Museveni wa Uganda yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Umwamikazi Elizabeth yarafitanye na Uganda umubano wihariye. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahiji, wiriweho? Mwiriwe neza bwana Venuste. Umwamikazi Elizabeth yaherukaga muri Uganda durashize imyaka 15. Kumuherekeza aho ngaho muri Uganda byifashe bite?
nibyo koko bwana Venuste nk'uko bisobanuye umwamikazi aheruka hano mu 2007 ubwo yaraje kuyobora inama y'abakuru b'ibihugu bahoze bakorejwe ibihugu byahoze bikorejwe n'Ubwongereza imwe bita CHOGM. Kandi nyine umwamikazi w'Ubwongereza yarafite amateka maremare muri iki gihugu cya Uganda ku buryo na n'ubu abantu batandukanye barimo guhererekana ubutumwa bwo kumunamira no kumwibuka ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nanone ku cyumweru gishize habaye amasengesho ku rusengero rukuru rwitwa Namirembe, urusengero rw'Abanglikani rwubatswe n'abamisiyoneri bo mu Bwongereza mu gihe cy'ubukoroni, ahabereye misa yayobowe n'abahagarariye ambasade y'Ubwongereza hano muri Uganda n'abandi bantu batandukanye n'abantu bakomeye muri leta bunamira umwamikazi. Kandi nanone mu kumwunamira no kumuvuga ibyiza, Perezida Museveni yamwanditseho ibintu byinshi. Uzi ko Perezida Museveni ari umuntu ukunda ibintu by'amateka, yanditse ku mateka y'umwamikazi n'ukuntu yabanje kubonana nawe mu 1987 ubwo icyo gihe Museveni yari amaze imyaka 3 afashe ubutegetsi. Anavuga ukuntu umwamikazi yashoboye kumuhuza na perezida wa Kenya w'icyo gihe Moi, kuko icyo gihe Kenya na Uganda ntabwo byumvikanaga, bari hafi no kurwana, ariko umwamikazi aramuhuza we na perezida Moi. Avuga ko umwamikazi yari afite ukuntu yakoreshaga ubugwaneza bwe ndetse n'ubwitonzi bwe nk'ingufu zo kubungabunga amahoro ku isi. Ignatius Bahizi, umwamikazi Elizabeth aribukwa cyane muri icyo gihugu cya Uganda, ndetse cyamwitiriye bimwe mu bice by'igihugu nk'imihanda. Uyu mwamikazi nk'uko nk'ubyiyemeza nawe yafite ukuntu yakundaga Uganda, kuko yagendeye iki gihugu inshuro zitandukanye. Ubwa mbere uruzinduko rwe rwo muri Uganda rwabaye 52, ariko uru ruzinduko ntabwo rwarangiye, kuko yabaye akigera ku kibuga cy'indege cya Entebbe bahita bamuha amakuru y'uko icyo gihe yari amaze kwitaba Imana uwo munsi, nuko uruzinduko rwe ruhita rugarukira ku kibuga asubira inyuma. Ariko nyuma yaje kuza kugendera iki gihugu nyine agaruka mu 54 aje gutangiza urugomero rw'amashanyarazi rwa Jinja, anarwo urugomero runini rw'amashanyarazi na n'ubu muri aya masaha mu gihugu. Ubu akaba kandi yanaritiriwe ndetse n'imwe muri parike zikomeye muri iki gihugu z'abakerarugendo bagendera cyane, parike iri ku misozi ya Rwenzori ku mupaka wa Uganda na Congo yitwa Queen Elizabeth National Park. Niyo parike nkuru cyane muri iki gihugu igenderwa n'abakerarugendo kuva hirya no hino ku isi, kandi akaba n'imihanda mu mujyi wa Kampala ka Queen Elizabeth Avenue ndetse n'amashuri yagiye yitirirwa uwo mwamikazi. Kandi abantu benshi akaba bagiye bahererekanya amavideo n'amafoto y'icyo gihe ubwo yazaga muri Uganda mu bihe bitandukanye. Ignatius Bahizi, uretse kumwitirira ibyo bice bimwe na bimwe by'igihugu, kuri uyu munsi wo kumusezeraho yishubije amaso inyuma, usanga ari iki Abaganda bazibukiraho uyu mwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza? Ni byinshi bamwibukiraho, cyane cyane nyine ko bamwe ariko bitandukanye, kuko bamwe bavuga ngo yarayoboye igihugu cy'abakoloni cyateza ingaruka zitari nziza kuri Uganda, ariko abandi bakamwibuka nk'umukecuru wakunda kuboneka amwenyura, avuga imico myiza, uciye bugufi, kandi nk'uko na Museveni yabisobanuye wakoreshaga ububasha bwe mu mico ye mu kwicisha bugufi kwe mu bwitonzi bwe bikamuhindukiramo icombo cyo kugira ngo yoroshe ubuzima ku isi no kugaruza abantu, kubungabunga abantu, kugira ngo habeho amahoro mu gihugu. Kandi bakanamwibuka cyane nyine muri ibyo bikorwa nko gutangiza urugomero rw'amashanyarazi rwa Owen Falls damu muri Jinja, ari narwo urugomero rw'amashanyarazi rwatewe inkunga n'Ubwongereza. Ubu ngubu akaba n'urwo rugomero runini rw'amashanyarazi dufite muri iki gihugu. Ndetse cyane cyane ubwo abantu benshi nk'abariho ubu ngubu urubyiruko bamubonye mu 2007 aza hano mu nama ya CHOGM, abantu benshi bahagaye ku muhanda uva Entebbe kuja Kampala kumwakira bamumanikira ukuboko. Benshi babibuka, ndetse agendera n'amashuri amwe n'amwe. Kandi nanone umugabo we ndetse n'abana be bagiye bagendera Uganda, baje no mu bukerarugendo mu bihe bitandukanye, niho abanyarwanda benshi bibukiye uwo mwamikazi ndetse n'umuryango we. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane bwana Venuste.
Washington, ijwi ry'Amerika. Bamwe mu badepite bagize inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza barangajwe imbere na depite Ian Duncan Smith wigeze kuyobora ishyaka ry'abakonservatori, barasaba ko hashyirwaho umunsi wo kuzajya hibukwa ibyiza umwamikazi Elizabeth yagejeje ku bihugu bigize ubwami bw'Ubwongereza. Abantu bagera ku 140 bamaze kubishyiraho umukono babisaba. Abo badepite kandi barifuza ko hazashyirwa ishusho ye ku mbuga ngari ya Trafalgar iri rwagati mu mujyi wa Londres. Icyo bifuza nuko umwamikazi Elizabeth yakomeza kwibukwa n'abaturage yakoreye imyaka irenga 70. Tujye mu Rwanda. Eric Murangwa ni umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, akomoka mu Rwanda. Birumvikana n'umwe mu bahawe umudari ubinjiza mu bwami bw'Ubwongereza. Eric Murangwa, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze Venuste. None uyu ni umunsi wo guherekeza umwamikazi Elizabeth wa kabiri, wabonye umwanya wo kwakirwa nawe. Mbaze nkubaze, wakiriye ute itanga rye? Itanga ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni ikintu cyambabaje ariko kiranantungura, kubera ko mu by'ukuri nubwo byasaga nk'ibintu byitezwe kubera imyaka yari agezemo, ariko nanone kubera ukuntu ari umuntu wabaye mu buzima bw'abantu igihe kirekire, ubwo igihe cyari kigeze ntago byoroshye kubyakira. Ni ibintu byantunguye rero, cyane cyane ko nari nabimenyeshejwe amasaha make ngira ngo mbere y'uko bimenyekana cyane. Tumweho n'imwe muri za organization dukorana aho ngaho mu Bwongereza, bambwira ko umwamikazi Elizabeth atameze neza, ko ashobora kuba ari mu masaha ye ya nyuma. Ubu bansaba kugira icyo navuga ku bijyanye n'uko namutekereza icyo numva yaba yaramariye mu buzima bwanjye cyangwa se mu buzima bw'abantu muri rusange. Ubwo icyo gihe rero natangiye gukurikirira amakuru hafi, nyuma biza kuba ndi imbere ya televiziyo, hari hafi nko mu masaa moya n'iminota ku isaha hano mu Rwanda. Ni ibintu rero byambabaje nk'uko byababaje za miliyoni cyangwa miliyari z'abaturage b'isi muri rusange. None kuba utari hano kugira ngo wifatanye n'abandi mu muherekeze, wowe aho ngaho uri mu Rwanda uramuherekeza ute? Kuba ntari mu Bwongereza muri iki gihe ngo nanjye mbashe kujya kumuherekeza kuko n'abandi bamaze iminsi babikora, nibyo nabyo byarangoye, ariko nagerageje kubyakira, nagerageza no gukoresha ubundi buryo bunshobokeye, nko kujya ku biro bya ambasade y'Ubwongereza hano mu Rwanda. Hari igitabo cyabugenewe abantu basigamo mesaje zivuga icyo abatekereza n'icyo bibukira ku mwamikazi Elizabeth watanze. Ibyo narabikoze, ndetse n'ejo ku cyumweru hano habaye misa yo gusezera no kwibuka umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Misa yabereye mu kiliziya cy'Abangirikani cya hano mu gace ka Kibagabaga, naho nabashije kujyayo. Ubwo nibwo buryo rero nabashije gukoresha. Hanyuma kandi nk'uko nari nabikubwiye, hari ubutumwa natanze nk'umuntu ku giti cyanjye kandi nk'umuyobozi w'umuryango bita Ishami Foundation, ari nawo mu by'ukuri umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari yarampereye
umudari kubera ibikorwa dukora muri uwo muryango. Ubutumwa rero bwo kwifatanya n'umuryango w'umwamikazi narabutanze, kandi ndakomeza kubana n'abandi bose nk'uko biri gukorwa uyu munsi. Muri make nta yindi gahunda mfite guhera saa 6 za hano ariko saa 5 zo mu Bwongereza. Umuhango wo kumuherekeza ndawukurikira kuri televiziyo. None uretse uwo mudadi umwamikazi Elizabeth yaguhaye, ni iki kintu gikomeye kindi uzamwibukiraho? Ikintu gikomeye mu by'ukuri nzibukira ku umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni ukumenya kwicisha bugufi, niba ariko nabyita. Ni umuntu wagaragaweho uburyo bwo kumenya kubana no kuba hafi y'abantu basanzwe, kandi we mu by'ukuri yari umuntu udasanzwe. Urugero ni nk'icyo gikorwa cyo kuba afata umwanya akareba ibikorwa by'umuntu nkanjye uciriritse, akabiha agaciro. Ibyo ni uburyo bugaragaza ukuntu yari umuntu w'abantu nk'uko bivugwa mu rurimi rw'abanyamahanga. She was a people's queen. Icyo ni ikintu mu by'ukuri nzamwibukiraho cyane, kandi mpamya ko n'abandi bantu bose bazamwibukiraho, kubera ko iyo witegereje imyaka 70 yari amaze ku ngoma, nta handi byigeze biba ko umuntu amara imyaka ingana gutyo kandi akabyitwaramo neza uko yabyitwayemo. Ni ubuhanga rero budasanzwe yari yifitemo. None kuba ufite umudadi navuga ukwinjiza mu bwami bw'Ubwongereza, niko witwa mu Cyongereza, uri member of the British Empire, byahinduye iki ku buzima bwawe? Icyo byahinduye ni uko byahaye agaciro ibikorwa nkora, mfatanya nabo tubikorana. Byatumye abantu barushaho kumenya ibyo bikorwa, kandi ni nacyo cya mbere umuntu aba aharanira. Iyo ibikorwa umuntu akora uba wifuza ko abantu babimenya kugira ngo babyitabire. Kuhabwa rero umudari n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni kimwe mu byafashije kurushaho kumenyekanisha ibyo bikorwa nkora, kandi nkaba nizera ko ari nako bizakomeza ku ngoma y'umwami Charles wa gatatu. Eric Murangwa wahawe umudari n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, ukaba umusezeyeho kuri uyu munsi amahanga yose, isi yose imwunamiye imusezeraho. Ndagushimiye cyane kuri bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze, kandi nifatanyije n'abakurikira Ijwi ry'Amerika bose bakomeje kunamira no guherekeza umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Umwamikazi Elizabeth watabarijwe kuri uyu wa mbere arashyingurwa muri kiliziya nto iri mu ngoro ya Windsor hamwe n'umugabo we igikomangoma Filipo. Aho mu ngoro ya Windsor niho umwamikazi Elizabeth wa kabiri yakuriye, ni naho yahungiye mu ntambara ya kabiri y'isi, ni naho yari mu gihe cy'icyorezo cya corona virusi. Mu myaka 1000 ishize hatuwe n'abami 40. Aha niho dusoreje aya makuru.